muthu waṋu kharali a tshi ni funa a nga si fhumule ḓuvha ḽoṱhe mara thi khou tou ni luṱanya. Vhangana vhanga DNA test ya ḓura kharali ni khou nga ku vhona zwavhuḓi zwo ri hokunoni kwaṋu dani mbanzhe ndo zwi vhona zwo ri hokunoni zwi nda zwi ḓivhe hezwinoni ndi zwaṋu hezwo zwithu hezwino ndi ini ho muthu. Vhangana vhanga DNA test dzi a ḓura zwino kharali ni khou nga ku vhona uri hokunoni ndi kwaṋu dani mbanzhe ndo zwi vhona zwo ri hokunoni hoku ku fana na ini. Hey, habe muthu o tshaya a hu na vho complete marathon ine muthu a nga bva Venḓa a swika Jozi a ura thoma to onyolosa vho milenzhe. Baby mama nga nḓila ine dza dina ngayo dzi nga fara na miss call. Ni songo tongisa relationship sa funeral cover ri ḓo joina na xona. Ni na laki ngori mdzhelo u vhaisa mbilu ḓo humbula if ara wa tshi to kula maṋo. Vhaṅwe na ḓuvha no vha na ḽimeno ḽo no tonga ḽa SABC livhu zwino. Zwezwi zwiṅwe zwikolo zwi ṱoḓa ni na rumu heḽi sa dzheniho muthu. Hey hela ṅwana nori I can't nga Tshivenḓa arali ni sa koni ni mbudze. Ni dalele muthu a ni shele cold drink kha ngilasi hu na uri dzhege i hone a i na tshithu. Hey ni wane muzana wa posta heḽia ḽithanga ḽia ḽo vhifha ḽine ni vhea na tou humbula ungari ndi tshigevhenga. In expect uri hu ḓo vho ṅwala uri be careful ene ambo ḓi ṅwala uri I love you baby. Ni zwi pfa a tshi ya tshembani uri hai havha muthu hawa a si thangana yaṋu. Vhathu ḓa no vhona muthu o vhulaya ṋowa hoyu livhuwani hoyu o vhulaya ṋowa a khou ri ndi ya vhuloyi mathina ndi ya tshelede.
ni kha ḓi ri no dzula lwani no fara kothini ngori ni dzhene pulakani muprofiti a ni sedze a lile khonani dzanga ni vha no no vhesa khombo no vala mulomo maṋo sala nnḓa kharali ni si mbevha baby mama nga nḓila ine dza dzhia ngayo dzi nga fara na miss call ni a ḓivha relationship yanga i fana na case ya Senzo Meiwa a i nga fheli zwino vha semiwe miyaṋu nga makhe a vha vhudza uri vha itiswa ngori vha beba vhapengo hela ndimi ya vana ndimi vhudza uri mamasi ende vele ndi ya mufuna mamasi I remember that day ri rumbasi ari baby career ko mamasi na magenge a muzama a la fasi u dzula asgalle u dzula campus na ndi feel easy kid hey vhudzani vhathu vha pfufhi uri zwithu zwi nṱha What are you saying? Atakosaya. Ini ni bare, ndi gombore ni gori mini. Wow, ndava ndisazvidivi. Nano, ni gombore transferire 150. Atina chino ndi broke. Nzongombuzanga boko ndi kunyanga chelede. Nano, nishinga nokwatela mini. Ndona, ngamisidzana. Anikonuwambisa. Ambula kuti sowambisa. Ini ni bare, ni akamusidzana. Namunumelisa. Nasvika nari mambulebule ene uya mpfunana. Wow, madzimani yakona kuwambisa. Zvereruwa neno. Weed is like mbanje. When you start smoking, ni vani kodayesa. Ya, uroto wa dhifa na ARV. Tukamba Acha, Russian na Vienna. Ugola wena nchamba na phone yapi sana bana.
nakubigiri kone ndikonwani yono oko oko kubigiri ngari kudita richirwa miliro nyana no ndikwa miliro zvinipi izvi zuva suka vintage apa ya ndiko ubva Ngovera clinic ane parla clinic vamuneba na clinic zvambo muntu vakotaviwa jekiseni vamufa ndiyamupfa kuita akozhamba vone vatamba nga vintage nendirwa vintage zvizvi ndikombura ngavo minimini yange kale vachikuvuya mukala voifara riko rina chedhema tsina na zvipiripidzi Guys, middle secondary chowiswa ngapiyano. Zino ezi pfupi ezi vomadovi ava vomai 5 haiti ya hone ni 3%, mara khani ya hone hai 97%. Ish, upi mini ndibuge percent. Hey, zvino majita ari nanga wana chance choheta mudzana muheteni zongori chochishumisa chechipidzi. Ya mudzana ni diuri nova dangerous ara ni chiya na n'wana munani ane asikotsi ya n'wana. Hey, vana va mukala ni nga namba nda yake kanyiwa milenge ndichi ku move on. Hey, zwo humela sorry. Hey, no wanda ku ichivuya tomata vagosi vana va mukala hadziko tovuya life ini vana va mukala. Hey. Beef no tomoila zvino veu no aluwa ngavho. Vhathu vha Herbal Life ana mukapu wo move on na. Eish, vana va mukala ndikafascinator John Bravo ene mune MK Fascinator. Eish, ukuzibona apa ndotofara na ndilo ya hone ndiyamba bigiri yonwa mililo ya bakala zothe ndika vintage na bag. Ndari ndichisedza ndaumbula swingani zwa muraho vana mukala. Hey, mukala wako vuya wako totongela vorona nga banda la Pringle na Brentwood na hii bag riko gidimela yone yo fara malegere kharina. Richivula riko wana chitu pheli na mawexuit vana vashi. Ai ndono hangwa be ndani siko vana vashi. Azijatangana ni bese. Hey, abengu bana mbudzi ndi kholomo. Otopamba lori mbudzi ngasi vilise gidira nga tishu ti.
Hey, zvi certificates of security zopaka zviyabhora. Masecurity ya kliniki unohambisa varwadze. Havatorufu vatoruvidza rukufira nga ndire. Ni tangane na mudzana ni musoro upfinyi. Ani pindule zvavudari ndipfikendi. Nchisedza mutononga chikukuru bantsi. Hai vana. Hai, havele. Abe interview ya EPWP ni ya Vusopi. Ni ya konoedera nga masiarina. Havele. Mkarandika MK Fascinator unola wa mujaiva usafiri mujaiva waya arikujaiva usvikirana rini narini vachintoda umbuka vachintoda zothe vachishuta music video ndikuone ndi available ndidhoda ndaparikura madance akuna mini vana vamukala vachintoda kadzi social media dzothe utoma ka YouTube ya hothe naka Twitter TikTok na Facebook naka WhatsApp vachintoda vanga rumela ka number phone dza 071 232 7898 vana vamukala ndiani fadha una vimwe tatarichidhadzisa yatiri vakala vatozvibona na vule vanoriya Zvino vachinitoda ka social media vatype uri mini MK Fascinator. Fascinator tikwambei yavo ya chikale vana vamukala FASCI Hula panda Hula ndiani fadha una mini yeah pasabadela ridova rema ndobvisira banga